Bu bayramның яшуыны тәрбиелеуде һәм төрле милләт халыкларын берләштерүдә әһәмияте бик зур. Русшуган авыл җирлегендә төрле милләт вәкилләре үзара дуст тату гомер кичерә. Бу чарада да руслар да, татарлар да бергәләп рәхәтләнеп күңел ачты. Поздравляю вас с прекрасным праздником, русским праздником Масленицей. Желаю вам, чтобы вас всегда окружали ваши самые близкие, дорогие вам люди, чтобы всегда вас сопровождало здоровье, счастье и любовь. Біздің бұл ауылда енді Масленица ул тәгел. Шул неше еллармен қазырдан келіп, мұнда қазір 38 жыл тұрам. Шул 38 жыл тұрғанда шул нені үтіребіз, бітіребіз енді Масленицаны енді біздер шул айтып. Келіп, нелер құймақлар пішіріп, рәхәтләніп шул кішілерін угощай етәбіз енді. Авылның үзәк мәйданында иртәдән үк дәртле җырлар яңгырады, коймак исе борынны кытыклады. Мойшау бәйрәмендә традициягә әйләнгән салкынча һава торышында да үзгәрешләр булмады. Балачага бизелгән җәяүле атлар да авыл урамнарын әйләнде. В русской деревне сегодня праздник. У нас сегодня и прощенный день, и конец Масленицы. Будем праздновать вот сегодня. И у нас в русской деревне прощается. Вот простите нас Христа ради, а вас Бог простит. Отвечаем всегда шумно, весело, задорно, играем, пляшем. Коллектив художественной самодеятельности готовит всегда мероприятия. Школа всегда поддерживает, накрывает стол. Все радуются этому празднику, дети на лошадях катаются. Этот праздник означает наступление весны, конец холодов, несет с собой светлость, радость всем людям. Дорогие односельчане, разрешите вас поздравить с этим замечательным праздником, с Масленицей, с прощенным воскресеньем. Простите меня, Христа ради. Всем здоровья, удачи и больших успехов во всем. Мойшабуның төп атрибуты ул түгәрәк коймак. Йола буенча кояш символы атна буена һәр гаиләдә әзерләнә. Кичерешү көннән соң православие диндәге халыкның 40 көнлек уразасы башлана. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.